आकाशवाणी इम्फाल वाहेंगबम वाशिंगटन पाउ पाजरी अहानबदा मरोइबा पाउ प्रधानमंत्रीना लाकलिबा नुमित चामनी असि कथोकपगा लोइनना मथौ निंथिना पांगथोकतुना लोकसभा मिखलदा सीट चहुम हुमुद्रा सुंगसोय सोयदना फंगनबा होननबा दोलगी कार्यकर्तासिंगदा तक्सिली सुप्रीम कोर्ट की हुकुम मतुंगिना इलेक्शन कमिशनना इलेक्टोरल बॉन्ड सिंगी डोनर सिंग अमसुंग रिसीवर सिंगी अकुपा वारोल पुनमक अकनबा मतंगी मनुंगदा पुथोकलकनी हाइरी अगरतलादा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स नसीदगी NSRCC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हौरगनी अमसुंग FIH वुमेन हॉकी प्रो लीग तंगरंग भारत ऑस्ट्रेलिया बु पांजल अमसिनोदा माइथिबा पीदुना टूर्नामेंट असिदा भारतना अनिसुबा ओइना माइ पाखरे न्यू दिल्ली की भारत मंडपम दशथहिबा बीजेपी की जाति थाकी मिफम की ngasi nini chanba amasung aroiba numita प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न वांगांगनी नुमित निनी की ओइबा मिफम असी श्री मोदी अमसुंग बीजेपी की प्रेसिडेंट JP नड्डा नंगरंग डोल की फिरान पहनदुना हुदोखिबनी ngarang ahob numita dol की ऑफिस बियरर सिंगी मिफम द वांगांगबदा श्री मोदी ना बीजेपी की कार्यकर्ता सिंगदा लाकलिबा नुमित चामनी असि कथोकपगा लोइनना मथौ निंथिना पांगथोकतुना लोकसभा मिखल सीट चहुम हुमुद्रा सुंगसोय सोयदना फंगनबा होननबा तक्सिनखि लाकलिबा लोकसभा मिखल असिदा बीजेपी खक्तना सीट चहुम हुमुद्रा फंगबगा लोइनना NDA ना सीट चामरी फंगनबा श्री मोदी ना पांडम थमले श्री मोदी ना हाई BJP ना पाइखटपा चौखट थौरांगी थबकसिंग अमसुंग लाइरबा कोखनबगा मरी लेनबा थबकसिंगदा युमफम ओइदुना दोल असिना लोकसभा की मिखल थेंगनगनी महाके हौदोकपगी वारोलदा BJP की नेशनल प्रेसिडेंट जगत प्रकाश नड्डा ना हाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लमजिंग मखादा हौखिबा सही तरा असिदा चौखटपगी लंबीदा मपुंग फाना संगसिनबा ngamखि मांगना हाई लिसिंग अनि तरा मरी की मतुंगदा राज्य तरा तरेता NDA के सरकार अमसुंग राज्य तरा निथोइदा BJP खक्तगी सरकार लेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हयंग अयुक उत्तर प्रदेश की संभाल जिला दा श्री कालकी धाम लाइसंगी जत्रा हुनगनी मांगना लाइसंग असिगी मॉडल की माइखुम सो हांगदोकनी अमसुंग मियाम द वांगांगनी श्री कालकी धाम लाइसंग असि आचार्य प्रमोद कृष्णमना चेयरमैन ओइबा श्री कालकी धाम निर्माण ट्रस्ट न साबनी जत्रा हुनबगी थौरमतुदा ऋषि मुनि सिंह धर्म की लुचिंग सिंह अमदी अतई सकनाइरबा मियोय क्यासु सरुक यागनी मधुगी तुंगदा नुबिजुंगबा मतुंगदा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ता लुपा कोटी लाख तरा हेनबगी प्रोजेक्ट लिसिंग तरा मरी रोमसु हौदोकनी प्रोजेक्ट सिंग असिगी मनुंगदा पोचै साबा रिन्यूएबल एनर्जी IT चिंजाक सेम साबा रियल एस्टेट अमदी युमकै साबा हॉस्पिटैलिटी शिक्षा अमदी अतई हियम सिंग मरी लेनबा प्रोजेक्ट सिंग याउरी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO ना मसिगी नेक्स्ट जनरेशन मेटियोलॉजिकल सैटेलाइट INSAT 3DS श्रीहरिकोटा की सतीश धवन स्पेस सेंटर दगी ngarang mai pakna thagatkre INSAT 3DS adu laimai कापखटपा मिनिट कुनगी मतुंगदा मसिगी लाइफम थोकपा लंबीदा पुसिनबा ngamखि मरीसुबा वेदर सैटेलाइट असी चही तरा मथौ तौगनी मसिना नुंसित की कुयमदा लाकपा अहोंगबा कयागी डाटा सु खमजिनगनी ISRO की चेयरमैन S सोमनाथ नहाई वेदर सैटेलाइट असिना मिनिट तरा मंगा खुदिंगी भारत की सक्तम ऑर्गेनाइजेशन असिदा खंगनगनी फिशरीज डिपार्टमेंट ना हयंग न्यू दिल्ली दा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDS का यानसे अम सही तौनगनी केंद्र की फिशरीज मंत्री पार्सोत्तम रूपाला की ममांग सही तौनगदोरिबे यानसे अदुदा nga yoklibा मियोइसिंगना मखोगी पोथोक मियाम नत्रगा कैथेलदा लाइने यौहनबा ngamhangani चेरोल अमदा फिशरीज एनिमल हस्बेंडरी अमसुंग डेयरिंग मंत्रालयना हाई फिशरीज विभाग अमसुंग ONDC पुनः थबक तौमिनबा सिना टेक्नोलॉजी सिजिनदुना पिकना करबार तौजबा मियोइसिंगदसु हेना खुदोंचाबा पीरगनी मापाल थौरा मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ना जर्मनी दंगरंग म्यूनिक की सिक्योरिटी की मिफम लोइसिलकपदा सऊदी अरेबिया की मापाल थौरा मंत्री फैजल बिन फरान ग उनदुना नोंचुप एशिया द ओइरिबा फिबम अमदी लैबाक अनि की मरी की मतंगदा वाखनखरे डॉक्टर जयशंकर ना नॉर्वे की विदेश मंत्री जर्मन फेडरल पार्लियामेंट की विरोधी लुसिंगबा सु उनदुना वाखनखि
Students Welfare Committee Faija Leitong Part 2 Nasinduna Nongmigoy Bamit Lem Namit Layang Bagi Camp Ama Club Asigi Sanglen Danga Sipang Thokre Camp Aduda Punna Mioy Sama Hena Layang Ki Amasung Hidak Lang Taksu Lem Napiki Imphal Art Gallery Ngasi Imphal Gi Kwakaitel Laim Khujam Laikaida Raijigi Art and Culture Gi Commissioner M Joy Singna Hangdok Lagani Art Gallery asi Ningthokwabe Numit Natana Tay Numit Khudingmakta Nungtil Pung Mari Dagi Numidang Pung Taret Phawba Hangani Hairi Tabi Iba Pawasi Akasbani Imphal Dagini Chief Election Commissioner Rajiv Kumar Hairi Supreme Court ki hukum matungina Election Commission na electoral bond singi donors sing amasung receivers singi akupa warol pumnamak akak naba matam gi manungda putokani mahang na hai Supreme Court ta ballot paper da oina vote thada hannabagi dabi to wakat kaya gi bichar chathariba maramna lakliba mikhal singda EVM natraga ballot paper sijinagadra haibadu khwaidigi makok thongba court asigi hukum gi makha pongani Sri Kumar na wafam asi Bhubaneswar da paumi singda wangang bada phongdok khibani mahang na hai Odisha da Lok Sabha amasung Rajya Bidhan Sabha mikhal punna pangthok lagani Chief Election Commissioner Rajiv Kumar na lusingba commission gi mapung pharba kangbuna hayeng numit humni gi khongchata Bihar pangani amasung Rajya du da Lok Sabha mikhal gi map sem sariba sing yangsingani sarkar gi pauna hai khongchata du da commission gi kangbu aduna ngaksel polling booth sing sem saba electoral roll gi phibam voters singda bhap tahanaba sweep campaign amasung ainabadi santi raksha gi phibam na chingbaga Mari Lainaba, Tongan Balamda, Sem Saribasing, Yangsingani. Makoi ki khongchat ki aho bunamita commission ki kangbu asina makok thongba official singa security ga mari lainaba wafam singi matang da khanagani mathangi numita rajniti dol singi mihut singa wari sanagani Greece ki Pradhan Mantri Kyriakos Mitsotakis Numit nini ki Bharat khongchatta tha sigi kunma thoida laibak asida thunglaragani magna makok thongbo official singa masung awang ba thakila lol itiki mihut kangbu amaga suloina rakani magna Delhi da pangthokpa mapal suba raisina dialogue ta athoiba tithi amasung keynote speaker oigani mahagna maramda handringaida Mumbai da suchatkani mahagna Pradhan Mantri Narendra Modi ga su tongan ba wafam kaya gi matangda wari sanagani Agartala da Khelo India University Games ngasidagi NSRCC Complex Sports Complex ta horagani Games asida Manipur natana awang nungpok Rajya punamak saruk yagani Agartala gi Youth Affairs and Sports Secretary Dr. Pradip Chakraborty na hai Games asida awang nungpok Rajya singda punna masana kullom sanagani Tripura da yoga masana pangthokani masida laibak asigi tongan mafam singi University tara hundoi gi sanaroi sing saruk yagani Medal yanthokpagi thoramna February kunda pangthokani thoramduda Mukhyamantri Dr. Manik Saha amasung Rajya gi Sports Mantri Tinku Roy na singbachu saruk yagani FIS Women Hockey Pro League tangarang Rourkela gi Birsa Munda Hockey Stadium de Sanakiba Mesta Bharat na Australia bu panjal amasino da maithiba piduna Bharat tournament asida anirak suboi na mai pakre Bharat ki amatangai raba panjal ladu Bandana Kataria na chankibani Bharat ki nupi gi hockey gi team masina ngasi namidang pung 8 makhaida America ga thengnagani Haujik aroibada maroiba pau amukhana Pradhan Mantri na lakliba numit samani asi kathok pagaloina na mathau ningthina pangthoktuna Lok Sabha mikhalda sit chahum humbudra sungsoi choida na phangna bahona na ba dol gi karyakarta sing taksili Supreme Court ki hukum matungina Election Commission na electoral bond singi donors sing amasung receivers singi akopa warol pumnamak akak nabag matang bimanungda puthok lagani Agartala da Khelo India University Games ngasidagi NSRCC Sports Complex ta horagani amasung FIS Women Hockey Pro League ta ngarang Bharat na Australia bu panjal ama chino da maithiba piduna tournament asida Bharat na anirak suboina mai pakre Paulo Jare